Койрнере сендервери хулинче премеш худ халықпа сүтсе яврымыр хула малала мале адаланы сибирге. Шагымбек мероприятие эбір премежитерзе малала чаранашынмар. Шагымбек шинзембешлемели ерге пиринжен яланах чын малданги телевзенжен пири. Шаг мероприятиеже терлеенде халық бұғынна. Вырында бұғынаган зен, экспертсем. Тада Чуваш республики министрзен кабинетен членезем. Взен хазен малалахи жезенеде шак алгоритмба ергелезе пырыш. Халықпа малдан сүтсе аврза, сендервери шак теслихре, міле адалансыне проекта кірсе хурза, вара малала, шавна пунежа кірсе бұны жүхне, халық хайде худшындыр тезе. Унзыр бұшне көрнере асла экономика совежен лары вейтре. Шак ларура эбір шемірле хулыбе, шемірле районен адалану планезене сүтсе аврамыр. Шагымбек меслете пиде лайхтеже жутлады. Мәжіндезесен кашнылар ура темеже муниципалитеда теплен зүтсе явны, шак муниципалитетсен комплексно программе мүлі пурны жәкірсе бұныне пықса-дұқса, тірлі енлі мероприятизене паңғигун мүлі пурны жәкірсе бұныне тепчезе, тада шене меслетсене плана кіртні пиде кирлі ябала. Шауынба да малала пиде муниципалитетсене пықса-тұқны ғышын палах ебір шак аслы экономика канажын ларывезене продак урыхларах пуны жагырсе бұры бар. Пирин тептелев программара палыртна мероприятизене малала пақса пуны жагырсе бұрасы. Унзыр бұшне эбір шагернере Чуваш республикин налог ергезене пуны жагырсе бұрас законат терлі енлі ылмажынузене сүтсе авза шириплетірімер. Калас болайт шагында пиде анлы ылмажынузен палырсахуна. Шак ылмажынузем чын малданах услам жезене эшлеме лайық условизем туза барасы. Мәжін дезесен, печек услам жезем адаланзабыны пирен экономикана адаландарма булыжы, тада ана диверсификация енебе терлелетме пулыжы. Шамбада пирен тептелев услам жезене эшлеме лайық условизем туза барза, тада взень хазень банже эшлеген жинзене лайық эшукши тюлеме пулдарчы тезе пурныжа кірсе барасы.